Omunye wabahlaziyi ugxeka uNgizwe ngomcimbi awenzayo. Sawubona kuphi nakuphi lapho ngekhona box njengamanje ubungelalali mathinta cosi into mzomqamela amehla abanye baqamela imali thibazi ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala lanicotho nizokulungela press subscribe button share pin comment okhulu nakho konke uma subscribe ayikhumela khamba so senze ube wena oqala uthola notification. Ngani zawethu njengoba sonke sazi ukuthi laphana kunomcimbi kaNgizwe ongomhla ka-10 kuyona-ke kwephezulu February. Ngani zawethu bathi-ke imashi yoqala laphana-ke kubhoda ivale laphana-ke e-workshop eGugudlamini Park. Ngani zawethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho kunomhlaziyo bese kuvezwa obala ukuthi cha yena lento kaNgizwe akayizwa futhi uNgizwe ngathi usalisebenzisa ngendlela ebhedayo-ke igama lamabhinca. Ngabe-ke sekuneqembu yini lezopolitiki ekuthiwa amabhinca noma-ke uNgizwe uzama ukulwisa abantu izimpi engasizona ezawo aphinde futhi abalaxaze kanjalo makuwukuthi kusathe cwaka athula ngaba-update abantu mase-ke kuwukuthi futhi useyabadinga aphinde abahudule uma ukuthi uzowasebenzisa kanje abantu cha bazogcina impela bengasamlandeli phela abantu abazona eleme. Ngani zawethu ngaphandle kokusho isikhathi sakho asigxume sihlale kuyona inkulumo ephelele yalo mbhemu. Ungizwe uzobathatha phela abantu abazongamela umthetho wakhe abadonse ngekhala bayise ngapha bashonise ngapha benze yonke into akafuna ukwenza yona. Izimpi zakhe whether u-right noma u-wrong izimpi zakhe ufuna azilwe ngabo. Bathi yena uphethela ukuthi usebenzisa igama nje lelithi amabhinca. Kunamabhinca engiwaziyo mina ahlakaniphile angathola noma yimuphi nonsense. Kunabantu uNgizwe abebekade bemthanda bekwazi ukumlwela izimpi zakhe kodwa njengamanje angiboni ukuthi basengakwazi ukulwa njengaphambilini. Uzobathatha phi kula bantu ababhayiza ngalowo ndlela lokufuna bafulfile yonke into akayifunayo and maye sehlulekile noma eseqedile ubasebenza jika thule futhi lapho enze into zakhe ngaba update ukuthi kwenzakalani yena kanjani yonke leyo nto. Uzobathatha phi leyo nhlobo yabantu. uNgizwe uyicontesta kanjani ilentozana i-EFF ngoba i-EFF is a political organization engenayo organization yena. Ingabe igama named amabhinca selirejistile nalo no-IEC ukuthi mhlambe seliya contesta noma lenzani. Ibona baphi labantu abazohlezi njalo ukuthi uNgizwe maye badinga efuna ukuzofeza inhloso zakhe basebenzise ukuthi uyabadinga ufuna beze bezolentuzana nabo bezoba khona lapha efeza inhloso zabo. They can make up to visibility but they can't like act fight against ilentuzana event ye-EFF lapha eMoses Mabhida. I think members of the EFF will come outnumbered. Bezo attenda le nto lo. Ngicabanga ukuthi nokuthi nje aliswayo no Julius Malema lokho kuzokwenza ukuthi i-EFF ibe strong kakhulu nasekuqaleni. Kunezinto ukuthi uya-attack kuzona umu-attack abantu abathile kanti bapha amandla kakhulu. So i-KZN might do something else noma abanye abantu abakwi-EFF bemthanda uNgizwe noma bemkhonzile but lokho akubavimba ukuthi beye ku-EFF ngoba i-organization le banama-beliefs ukuthi mhlawumbe ingabasiza la ingabasiza abanye baseyikhundleni yonke leyo nto leyo. Liphelele phi futhi licala leli lalo mfo kuthiwe i-EFF wathatha ifoni kaNgizwe laphana yonke leyo nto leyo liphelele phi? uNgizwe naye ekhala ngathi kayicuphi nje kubavuka i-asthma laphana wayezothini kodokotela ngoba phela unenkinga ye-asthma. Ngithi usihle ezikalala wakakhala ukuthi umshaya kabuhlungu angazi umshaya ngequpheni wakadokotela wavuka i-asthma. Iphelele phi yonke leyo nto leyo? Hayibo uNgizwe angazodlala ngabantu yena. Uma labantu laba bazosebenza ezomhlatshelo uma ngaba khona iqembu lethi mhlawumbe ANC noma i-IFP ngoba vele bagude KZN ebhanyeni lwamalanga bazophazamisa lento ye-EFF lapha eMoses Mabhida. Uyazi uNgizwe lonto ukuthi ngamfaka enkingeni engakanani and ingamfaka enkingeni enjalo uzobe engasali manje ne-state uzobe selwa nama-lawyers ngqo e-EFF. Lapha kwi-EFF kunomuntu ommele yedwa nje ongabameli abayishumi eyedwa ucommander in chief wakhona uyolumela lo cala ngoba ngeke azalinuke ngisho ngathi ugquma ngentelezi enjani ngeke azalune lo cala loze limthatha limgojela nje limhlawulisa noma limbhadlisa ejele. Ungizwe ufuna i-check indawo ema-sport okudlala yonke leyo nto leyo ufuna check ukuthi ikhona kuphi lapha angenza khona isini yotakalane nalapho ngeke khona azadlalele khona. Angazi noma amandla akho wazwa ngobhokweni ukuthi mangakanani wagcina noNgizwe ukhosta into ye-event. U-Art and Culture wona usuphuma phi kangaka ukuthi support indaba ye-event
eyimpi umuntu elentozana esethi sifaka ama-battles wakhe bese approve yonke into ngokukhulu ukuphuthuma nje umcimbi. Lezi imali ey'ngaka lezi ey'khokhelwa obani laba omthandeni Gcokameli like Khuzani Sminofu bani futhi ama-artist angazi wonke lama ama-artist sobe seyiphumaphi ngesikhathi esingaka. Hayi angiboni kahle kodwa vele abanye bebekhomba ukuthi bazobe laphana eMos Mabhida. Angiboni kahle lento kaNgizwe mina ukuthi ibheke phi. uNgizwe sazulana naye ngesikhathi esimbi egijima indaba kaNxamalala lapha befukuzana nokhehleleza emgijimisa ngamabheshu la ema-airport nama-private jet yonke leyo nto leyo. Yaphela phi yonke leyo nto leyo manje. Hayi abamusa ukudlala lapha mfethu ngathi hayi khathele manje phela uNgizwe sebesana ukuthi utrend uJanuary kuze koshaya uDisemba sikhuluma ngawe. Hayi ngeke kahle bafethu ngeke. Akade ukuhlala phansi kancane aphumule nje.